Na današnjem ročištu u sudu BiH protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i v.d. direktora službenog glasnika Srpske Miloša Lukića svjedočio je samo jedan inspektor SIPE Dragan Kremenović, jer je tužilaštvo odustalo od svjedočenja još dva inspektora ove policijske agencije. Kremenović je rekao da su inspektori imali korektan odnos sa Dodikom i Lukićem i da je sva dokumentacija dobrovoljno ustupljena. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da je postupak koji se vodi protiv njega pred sudom BiH montiran i da je krajnji cilj zabrana njegovog političkog djelovanja. Poručio je da neće dozvoliti da ustavna prava Republike Srpske budu dovedena u pitanje. Ja sam državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Osjećam se napadnut i nesiguran u Bosni i Hercegovini zato što se radi o zloupotrebi instituta koji ne postoje u skladu sa Ustavom, a to je prije svega tužilaštvo i sud, koji su u funkciji političkih i drugih interesa koji nisu u interesu ljudi koji žive na ovim prostorima. Ovdje se radi naprosto o jednoj stvari koja ide za tim da se legalno izabrani ljudi na demokratskim izborima kao što sam ja i mnogi drugi dovedu u poziciju da odgovaraju pred ljudima koji nisu izabran demokratski niti odgovaraju narodu, kao što je slučaj sa tužilaštvom i sudom. Njih su birali stranci na bazi stranca koji je imenovao i napravio reformu, proglasio zakon mimo Ustava o tužilaštvu i sudu i nametnuo jednu egzekutorsku ekipu tužilaca i sudija koji trebaju da vrše modeling u smislu da prilagođavaju i dovode ljude koji njima su potrebni za njihov interes. Zato sam nesiguran. Ali nisam prepadnut i nisam neodlučan. Ja sam siguran da ova ekipa ljudi koja iza mene stoji apsolutno zna svoj posao i da ovo što gledamo jeste borba protiv stranaca koji su pokušavaju da ovdje nametnu kolonijalnu i definitivnu upravu. Ovo je protiv Bosne i Hercegovine. Ovo nema nikakve šanse da Bosni i Hercegovini da novu snagu. Ovo će Bosni i Hercegovini oduzeti snagu zato što oduzima pravo na suvereno odlučivanje kroz pravosudni sistem koji je predviđen Ustavom. A rekao sam da Ustav nije predvidio postojanje suda i tužilaštva u Bosni i Hercegovini, nego da je nametnuto odlukama stranaca. Svi tužioci i sudije danas u tužilaštvu i sudu Bosni i Hercegovini prošle su trijažu stranaca putem OHR-a i drugih ambasada i samo oni koji su dobili pozitivni predznak mogu da budu tužioci sudije da bi ostvarivali interese stranaca na ovim prostorima. Farsa je još veća, naravno, sa pričom o evropskim i drugim vrijednostima. Republika Srpska je, naravno, privržena Dejtonskom sporazumu i privržena Ustavu Bosne i Hercegovine. Siguran sam da će naši advokati u nastavku postupka potpuno razobličiti ovaj politički proces koji je još jedan dokaz šmitokratije, rekao je v.d. direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić. Ono što smo imali prilike da vidimo, ja nisam stigao da se posavjetujem, to jest da pitam gospodina Pucara i gospodina Bubića da li je ovo bio svjedok odbrane ili svjedok tužilaštva, pošto sve ono tužilaštvo je njega pozvalo da bi utvrdio da se njegovi potpisi nalaze na nekom dokumentu, a nakon ispitivanja gospodina Pucara i gospodina Bubića koji su potpuno ponovo demontirali planove tužilaštva, činilo mi se da je ovaj svjedok više svjedočio u našu korist. Tako da samo ono što mislim da će nastavak ovog postupka dokazati, to je da će naši advokati tek kada budu izvodili ove naše svjedoke potpuno razobličiti ovaj politički proces koji je još jedan dokaz šmitokratije koju imamo ovdje kod nas. Protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika i v.d. direktora službenog glasnika Miloša Lukića vodi se politički proces koji nema veze sa pravdom i pravosuđem, navela je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Mi smo danas implicitno mogli da zaključimo iz onog što su govorili, što je govorio svjedok, da je vršen pritisak i da se tražilo da se ovaj postupak odvija i da se sve ono izuzimanje dokumentacije, uzimanje izjava dešava u nekom roku i onom brzinom koja je nezapažena, neprimjećena i nikad se ranije nije desila i konačno smo sami dobili potvrdu da se nikada ranije tako nešto nije dešavalo tom brzinom i konačno kako pogledate one datume, odgovore koji su slani, zahtjevi koji su upućivani prema
inspektorima, državnim službenicima, dakle SIP-e, odnosno inspektorima. Jasno je zapravo da je to na neki način bio pritisak kako svakog dana imate određeni zahtjev i ako svakog dana, pa malte ne uključujući i vikende, podrazumijeva dakle da nešto radite, vršite i slično. Ja bih rekla da su ovi svjedoci ovdje izvedeni od strane tužilaštva samo zato da se fingira jedan sudski postupak. Zašto tog postupka bez svjedoka nema, onda vam treba bilo ko i onda su se oni odlučili da zapravo tu pozovu, kao što sam rekla, službenike, odnosno inspektore SIP-e, da bi konačno pokazali javnosti kako evo tužilaštvo raspolaže nekim svjedocima. Ma kako ti svjedoci rekli, osim onog što sam prethodno rekla, da je dakle ovdje jasno da je bilo potrebno da se izvrši pritisak, da se ubrzava celokupna ova priča, da se Milorad Dodik kao predsjednik Republike Srpske, a ne kao Milorad Dodik, dovede što prije, što hitnije u sudnicu i da se na taj način pokazuje zapravo kako je opredjeljenje tog suda. Dakle, sve drugo možemo staviti sa strane. Ako izuzmemo taj moment, onda će jasno biti da oni nemaju šta da kažu, oni su došli, dakle, obavili svoju dužnost, nije bilo nikakvog otpora, nije bilo nikakvih smetnji od strane onih od kojih je zatražena dokumentacija, naprotiv, čak su i sve njihove tvrdnje ili tvrdnje ovog svjedoka, a kao što ste vidjeli danas, ostali neće biti ni pozivani, jer nema potrebe da se tu nađu i da ponavljaju kao papagaji jedno te isto. Tako da, dakle, ostajem pri onom zaključku, apsolutno politički proces, namjera nije Milorad Dodik, namjera je predsjednik Republike Srpske, namjera je da se utjera strah svakom budućem predsjedniku Republike Srpske, da on ne smije ništa bez saglasnosti, dakle, pojedinih ambasada ili izmišljenih visokih predstavnika, da radi u entitetu za koji je zadužen, gdje mora da poštuje ustav i mora da konačno privede postupak zakonodavni kraju time što će proglašenje zakona uslijediti nakon što on potpiše taj ukaz. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ističe da je cilj procesa protiv Dodika uništenje institucija Republike Srpske i da Srpska nikada neće pristati na to. Ono što želim svima da vam kažem, da to što mi pristupujemo suđenju, što dolazimo u sudnicu, da to nikoga ne treba da obraduje ili da misli da nemamo drugih mehanizama i mogućnosti. Treba da znate da je Narodna skupština Republike Srpske sposobna da reaguje na bilo koju odluku suda i da zaštiti integritet i institucija i predsjednika Republike Srpske, odnosno ljudi koji vode te institucije. Tako da niko ne misli da ima odriješene ruke da radi šta god hoće. A mi jako dobro vidimo da je optužbica napisana tako, jer je presuda donesena unaprijed i sada se slažu kockice, sada im trebaju svjedoci koji su irelevantni, treba im proces, treba im publika, treba im, da kažemo, predstava, a da je presuda po onome kako mi već vidimo kako se ponašaju donesena. To sigurno je da neće biti prihvaćeno od institucija Republike Srpske i da ne podcijenite moć institucija Republike Srpske u bilo kojoj vrsti završetka ovoga procesa. Često se u javnosti postavlja pitanje zašto zvaničnici Srpske dolaze na suđenje, rekao je premijer Srpske Radovan Višković, istakavši da svima treba da bude jasno da je u pitanju najvažnija institucija Srpske. Višković je ponovio da se radi o montiranom procesu i poručio tužilaštvu BiH da prekinu, kako je rekao, ovaj cirkus, da se vrate dešavanjima oko kojih se treba dogovoriti, napomenuvši da će institucije Srpske nastaviti da štite predsjednika Republike. Evo ovdje zaista imena advokata koja su možda regionalno najjača imena, evo postavite njima pitanje da li su oni u svojoj bogatoj praksi imali sličnu situaciju kao što gledaju ovo u sudu Bosne i Hercegovine. Ovo više prelazi i politički proces. Ovo polako ide u satiru, ovo polako ide da se pitate da li ova zemlja zaslužuje da se uopšte 21. ovog mjeseca u tamo nekom Briselu razgovara o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Ona ovakva kakva je ne zaslužuje taj evropski put i ne treba da dobije taj evropski status sve dok se ne riješi pitanje stranih sudija, dok se ne riješi jedan uzurpator u ovoj zemlji po kome se sudi legalno izabranom predsjedniku Republike Srpske na osnovu čovjeka koji je rekao dobar dan, ja sam danas vrhovni autoritet u ovoj zemlji i svi koji me ne budete slušali ići ćete pred sud te iste zemlje. To nema ni u jednoj zemlji na planeti.
ima, nažalost, u Bosni i Hercegovini. Odbrana od početka tvrdi da se pravosudna vlast miješa u izborni proces i to na osnovu ilegalnih akata jednog neizabranog stranca i na način da se napadaju institucije Republike Srpske, rekao je Goran Bubić, branilac predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. U činjeničnom opisu optužnice mi, pored predsjednika Republike, imamo i Narodnu skupštinu i Vladu Republike Srpske. Takvo nešto u državama gdje je vladavina prava prosto je nedopustivo. Mi smo i danas vidjeli da je to u stvari od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine jedna simulacija suđenja, jedan pokušaj da se na osnovu nepotrebnih dokaza navodno nešto dokaže. Tako da smo mogli danas da se uvjerimo da je praktično predsjednik ispitan i da mu unaprijed nije ni slan poziv, nije ni rečeno u kojem svojstvu, je li svjedok ili je osumnjičeni, nije obaviješten o dijelu za koje se tereti, što i dalje kroz iskaz svjedoka znači ukazuje na jednu potpuno neopravdanu znači hitnost s obzirom na prirodu događaja. Tako da možemo znači potvrditi u ovom predmetu da je od događaja, dakle od 7. jula 2023. do dizanja optužnice prošlo 33 dana, a od naredbe o otvaranju istrage 13. jula do dizanja optužnice 28 dana i vidjeli smo da je svjedok potvrdio da tako što nije imao u svojoj praksi. Advokat VD direktora službenog glasnika Srpske Miloša Lukića Miljkan Pucar kaže da je na današnjem suđenju dokazano samo ono što je odbrana tvrdila u svom uvodnom izlaganju. A to je da je vrlo nepotrebno da se izvode inspektori koji su vodili u ime tužilaštva istragu. Nažalost, smatramo da je ovo bio autogol tužilaštva zato što je dokazano da su 10.7. na osnovu medijskih napisa pokrenuli ovaj postupak. Također je dokazano da su svaki dan i 10. i 11. i 12. i tako dalje tražili od inspektora da preduzimaju određene radnje. Iako su, a to je danas inspektor Kremenović rekao vrlo jasno, sa druge strane imali veoma korektan odnos, sve što su tražili dobili su, sve što su tražili imali su na raspolaganju. Prema tome, ovo samo pokazuje da tužilaštvo nema u optužnici ništa. Postupak koji se vodi pred sudom BiH protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika jedinstven je u svijetu, jer se sva neriješena politička pitanja pokušavaju riješiti kroz krivični postupak, rekao je pravni savjetnik predsjednika Srpske Anto Nobilo. Sve to što Bosna i Hercegovina kao država ne može riješiti političkim sredstvima, kanalizirano je u jedan kazneni postupak prema predsjedniku Dodiku i sredstvima krivičnog postupka pokušava se razriješiti ono što politika nije mogla. Radi toga ovaj postupak jednostavno odudara od svega normalnoga. On nije običajen. On jednostavno vrišti do neba. Jednostavno takav postupak se nije i ne bi smio raditi. Nadalje, htio bih reći još jednu stvar. Bosna i Hercegovina ide prema Europskoj uniji. Ja sam iz Hrvatske, Hrvatska je prošla ta proceduru i znam koliko je to striktno bilo. Dakle, traži se parlamentarna demokracija i država vladavine prava besprijekorna. Dakle, cijeli Zapad, Europska unija smatra da su to temeljne vrijednosti na kojima počiva ono što se zove kolektivni Zapad. I što imamo u Bosni i Hercegovini? U Bosni i Hercegovini imamo jednu fizičku osobu koja ima ovlasti veće nego bilo ko u Europi. Goran Petronijević, advokat iz Beograda, kaže da ovaj postupak obiluje improvizacijom koja nije po svjetskim standardima sudova i ne može se nazvati suđenjem nego sudovanjem.
Ovo danas što smo videli u sudnici predstavlja samo ostvarivanje jednog plana koji je očigledno donet unapred, a koji se na različite načine u različitim fazama postupka manifestuje. Pored svog procesnog, korektnog držanja predsjednice veća, odnosno sudije pojedinca, koju sam prvi put danas imao priliku da vidim u sudnici, može se po njenom ponašanju, po načinu vođenja postupka videti da ona apsolutno samostalno ne radi. I to je najveći problem ovog postupka. Dakle, ono što smo mogli da vidimo i da čujemo u mnogim situacijama da u svetu postoje određene vaninstitucionalne pojave koje upravljaju ili vladaju određenim prostorima i državama. Obično ih u političkoj teoriji zovu duboka država, deep state, pa vidite u Americi, pa ne znam ovde i tako dalje. Onda se identifikuju određene osobe ili određene grupacije ili određene interesne grupacije koje čine tu duboku državu koja upravlja određenim procesima. Ono što je moguće zaključiti to je da je Bosna i Hercegovina i ovaj prostor, nažalost, jedan od retkih prostora gde se ta duboka država ne nalazi ovde. Ona se nalazi negde vani. Advokat Branislav Tapušković, koji se, kako kaže, cijeli život bavio sudskim procesima, navodi da prijeti opasnost da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik unaprijed osuđen. A zašto? Pre svega zato što su poremećeni, što je haos u međunarodnom pravu. Ako može neki stranac sa ovlašćenjima, ma čak i bez ovlašćenja, ali čak i sa ovlašćenjima, da menja zakone u državi u koju je došao, i to one ključne zakone koji se tiču ustavnih stvari i krivičnog zakona, iako se može suditi ikome na osnovu toga što se nešto dogodilo, zakon donet posle toga, pa za to odgovara. Mislim, to je tačka na ceo problem, ako bismo mogli o tome da govorimo. Ja neću da vas se zamaram mnogo, po mom osjećanju, dubokom osjećanju, ovo je napad na suverenitet Republike Srpske. Proces protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i v.d. direktora službenog glasnika Miloša Lukića je besmislen, poručili su okupljeni građani i nosioci javnih funkcija u Srpskoj, koji su ispred suda BiH pružili podršku Dodiku i Lukiću. Ovaj sudski proces je politički montiran proces, ističu načelnik opštine Pale Boško Jugović i zamjenik načelnika opštine Trnovo Ljiljana Milić. To je jedna ludorija koju treba što se prije prekine, vjerovatno će i stanje u ovoj državi biti bolje, ako uopšte može biti bolje. U svakom slučaju, svi znamo besmislje kompletnog procesa i jednostavno tu smo i danas i svaki put ćemo biti, bez obzira koliko dugo trajao taj proces, bit ćemo uvijek tu da podržimo prije svega svog predsjednika i naravno i v.d. direktora službenog glasnika Republike Srpske, da podržimo u onome što su oni uradili, a uradili su ono što zakon nalaže, uradili su u skladu sa Ustavom Republike Srpske, sa zakonskim ovlaštenjima, ono što je propisano i ono iza čega stoji kompletan narod Republike Srpske. Nadamo se da će prije svega sav taj proces da se ubrza, da se donese presuda kakva treba oslobađajuća, naravno, ili da se prekine. Šta god da se uradi, mnogo je korisnije za ovu državu nego da se ovaj proces nastavi. Danas smo ovdje da bi pružili podršku našem predsjedniku Republike Srpske, gospodinu Miloradu Dodiku i direktoru službenog glasnika Republike Srpske. Kao što možete vidjeti, iz procesa u proces podrška našem predsjedniku je sve veća i veća. Pozivam sve Srbe da se ujedine i da daju podršku institucijama Republike Srpske, jer su ovdje napadnute institucije Republike Srpske, a ne pojedinac predsjednik.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić kažu da sud BiH mora što prije obustaviti besmislene procese protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića. O ovom će, vjerujte, pisati udžbenici, pisat će udžbenicima za generacije koje dolaze. Da postoji jedna zemlja negdje u svijetu gdje se sudi predsjedniku samo zato što je nekom to stalo do tog da se optuži. Prema tom, ja smatram upravo da ovo treba zaustaviti čim prije, jer taj neko ko je nešto naumio, on stvarno ne zna šta radi ili je izgubio kompase, tako da u svakom slučaju smatram da ovo ne šalje nikakvu poruku, pogotovo mladim ljudima koji razmišljaju da li da ostanu ovdje u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj ili Federaciji, manje je važno, nego upravo će otići odavde. I onda kada odu, bit će kasno. Tako da još jednom da razmisle ljudi šta su naumili i da zaustave sve ovo, da normalno živimo. Ovo je najmanje što možemo da učinimo za predsjednika Republike Srpske, ali ne samo za predsjednika Republike Srpske, nego za pravdu i zakon za Republiku Srpsku, jer ovdje preko predsjednika Republike Srpske se ruši Republika Srpska i to je, ja vjerujem, svakom Srbinu pre svega jasno, a i svakom normalnom čovjeku koji poštuje zakon, koji poštuje ustav, koji poštuje pravdu. Ovdje stranci su došli već odavno i nameću svoja neka pitanja i oni su se jasno opredijelili na čijoj su strani i to je doprinijelo da evo posle rata, nakon 30 i nešto godina, imamo sličnu situaciju da su podijeljena dva naroda ili više naroda koji žive u Bosni i Hercegovini, da ništa nisu doprinijeli da se ti narodi pomire. Podršku predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku i v.d. direktora službenog glasnika Milošu Lukiću pred sudom BiH iskazali su i brojni privrednici. Direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović ističe da je potpuno besmislen proces koji se vodi protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika i v.d. direktora službenog glasnika Miloša Lukića. Vidljivo je da ovaj politički proces koji se vodi protiv predsjednika Dodika i v.d. direktora službenog glasnika je izgubio svaki smisao, da se primjećuje da nema kohezije u ovom tužilaštvu i sudu, da oni rade po nalogu, da ovo sigurno će morati se prekinuti, ova lakrdija, jer ili će se izgubiti smisao suda Bosne i Hercegovine. Očito je da se politički želi ukloniti volja naroda iz Republike Srpske. Naredno ročište pred sudom BiH protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika i v.d. direktora službenog glasnika Srpske Miloša Lukića zakazano je za 3. april.